tuzazibusaba ndagarutse kandi twige ijambo ry'Imana tuzanye duhanurane cyangwa tubusanye kuvuga ijambo ry'Imana no guhozaho nkunda kubabwira ko igihe cyanjye cyampfira ubusa nkiri umukobwa kweri ngifise imbaraga ngitera intambwe bigakunda ngitera ikintu kigaterurika icyo gihe ntabwo yaba iki gihe ndimo buno icyo gihe Imana yankoreshaga biba byarambereye byiza mu gihe nari ngitoriye ikintu kigatorerika nari umukobwa w'ibiguvu bantu b'Imana ariko icyo gihe rero nari mfite ibyo biguvu yaba icyo gihe Imana yampamagariyemo byari kunezera kweri iyo mbonye nk'umwana w'umusore arimo aravugira Imana abirimo neza ngiye birandyohera kweri abana bakiri batoye barimo baravugira Imana ngiye biranezera nkabazwa nuko nanjye Imana itampamagaye kubitarampamagaye icyo gihe bijya yimbabaza kweri. Mana yacu uri mu ijuru reka amajambo yo kuvugira ahantu Mana agira ikimaze bazayumva aba bantu bankurikirana Mana aho bari hose mu mihinguro y'u Burundi narabonyemo n'umunya-Australia umwe Imana tugerereza kweri aba bantu Mana igihugu bampeze umugisha kweri nzanye nkubira buri munsi Mana nzanye nkubira buri munsi jyumpera abantu bagiye buzuza amajambo umugisha Mana uko ibihumbi Mana yari bikwiye kuvuga ubutumwa sibwo bagumva Mana ariko abantu bitanga Mana bakumvira amajambo jya bampera umugisha Mana kandi ujye unkamera nawe ujye umumpera umugisha Amina ya Yesu Kristo umwami wacu amen. Bantu b'Imana rero tuzagize umusaraba aho muri hose no kuri mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane mbasanga nzira Imana bampera umugisha kandi nkaba nifuza ngo umuntu wari wese uzagisoma wumviza ubutumwa ajya nyandikiraho naho ari ashyira izina ryiwe naho ari muri commentaire kuko ari igihe nk'Imana yangirira neza nk'uwitomba riguye ko nkamungikira nk'amayinite birashobora gushyika ibyo nkabikora Imana idutabare nk'umuntu mwangana mushyiraho muri ndazi ko kuronka amayinite iwanyu bijya bibagora tuzagize umusaraba ndazi ko kuronka amayinite iwanyu bijya bibagora hari uwasanga yenda ubutumwa yabwumva ariko ugasanga abuze amamega Imana idutabare tuzagize umusaraba umuntu wese uzajya yumviza ubutumwa ajya ashyiraho naho atuye ndabone ndarinda nabi byaba byiza nk'igihe Imana impeza agiye najya ndika nk'amayinite nkacisha kuri ry'amamayigete byo mu pasiteri kazi akayabampera Imana itugirire neza tuzagize umusaraba mfise ikintu nakora mfise uko nagira kugira ngo abantu bumve ubutumwa njyewe nagikora ariko ugasanga uburyo ntabufise tuzagize umusaraba Imana itugirire neza hari n'umukongomani nabonye wo mu nkambi ngira ngo ni babiri nayo Imana izabahezagire Mana we Imana itabare kwere njya muneza tuzagize umusaraba yangu turagukunda turagukurikirana no kuri nange ndabakunda ariko ntababona Imana itugirire neza hari ahantu iyo tujya dusome rero bantu b'Imana kandi amajambo nta nicyo umuntu anayitaho kandi yarakomeye ndashaka ndasoma ijambo rimwe gusa handitse ngo ni Itanguriro 19 ngo uguhona kwa Sodoma na Gomora tuzagize umusaraba usomye ahantu kugira ngo Imana ihonye Sodoma na Gomora byavuye kuki bantu b'Imana kugira ngo Imana ihonye Sodoma na Gomora byavuye kuki mbega ibyaha barafise icyo gihe ubuho ntibihari ubwa mbere Imana yarabangihanisha abantu
amazi mw'abantu b'Imana mwe ibyo bakoraga n'umwanya biracyahari abo kera barajyanye nayo mazi amazi arabamara eturu ya kabiri kandi atabanyagwa n'ubundi kandi bonye gusura mu byo abandi ba mbere bamazwe n'amazi bakoze reka ndakwereke noneho rero imanura umuriro ariko se ngenda baze inshuti z'umusaraba hari abantu bavuga ngo ntagiye no kizabaho mw'abantu mwe kweri niba Imana yaramanuye umuriro ukadunguza ibihugu bibiri Sodoma na Gomora hana usaba ko n'ibihugu bindi ngo byari bituranye no byashikirwa n'umuriro kubwo ibyaha byabo niba Sodoma na Gomora yarazize ibyaha runaka shaho buno akabyo birwamo bambira ko Imana uzakizwa n'iki bantu Imana kwera ko kintu ndashaka gusoma hano ndashaka no kwigisha nyamugisha nk'abana bakiri batoya nk'abana bafite amashengero bafite nk'abana bagira mu kanisa bajyanga babangwa ni sandi sukuru byo mubabwira ko hari igihe cyageze Imana imara abantu n'amazi yongera kandi kwamara n'umuriro abana bagakura batinye icyaha hari abantu njyabona bafite umwuga wo gukora amasinema noneho ya sinema ugasanga n'umwana abayimutoje arakana k'imyaka ingahe urabona ko nta masinema aba meza ameshi ni ibishego bibamo ugasanga wa mwana arimo arakura umutoza bya bindi ukina Imana tugereza abantu b'Imana kwera nta munsi ufata Bibiliya ngo uyisome kandi hano munsi uyitoza umwana bya bintu ukina bya bintu ukora yego datanye niba bikuviramo amabyuzi ukarya ariko urumura ry'umuriro inshuti z'umusaraba urumura gaburira abana gihonomo kandi bo data wanje urakabigira wowe nyine data wanje ariko ntubwishe n'umwana ngo nawe azaba ariko azakora mu gihe utazabukiri inshuti z'umusaraba Imana itabare kwera yemwe babantu b'Imana umwana ukamutoza amasinema akimwana none umwana imyaka 5 7 10 azageza mu myaka 30 urimo cyangwa 40 ageze he ari ijini ryigira hari abantu nyambona bari nk'amajini warebye akora kandi umuntu muzima ukiriho ndanapfa ariko abantu bakora ibintu bijyanye n'iby'amajini none gashaho none wigisha nk'umwana kunyika wanyika nta mapepo ukoresha kunyika gupoteya aho uhagaze ukabona uritse nyine ugiye mu butaka mu kuzimu abantu bakubura ugatungukira ahandi noneho ukabyigisha n'abana wakora ibyo utajya kuzimu wakora ibyo utarukoza Satani kwere noneho birababaje rero nko gukora ibyo ukabyigisha n'abana ngenda babara kwere urakabikora wenyine ko ntubyigizemo n'abana ngo nabo babijyemo Imana hana Sodoma na Gomora ukomeje gusoma ikintu ahanini bagiye bazira n'abagabo gushakana mugabo ku wundi ikigutangaza rero ndimo ndabona ibihugu bibishyikiye kwere bagatako bakanabashyingira mu muntu w'Imana Sodoma na Gomora ahanini yahowe iki ubisomye nawe bisanga Sodoma na Gomora ahanini yahowe n'iki niki cyatumye Imana bagira gutyo hari huzemwe abagabo bashaka abandi bagabo bo gutobora amatwi abagabo bo gutobora amazuru abagabo bo kugira gute ingeso zose zandagucyatakiye zose akazirunda ko agatako agashaka uwundi mugabo kandi bibiri bituza none Imana igira umujinya ibamarisha umuriro tuzayize umusaraba niba uri muri icyo gice ukabura umuntu uhamagara imizimu ukabura umuntu w'umwicanyi niba noneho n'ibishyari rizatira mu muriro ishyari gusa wa muntu w'Imana we Sodoma Gomora yagizwe ibyo yakora nawe ukabikora none bambwira gute ko igihe no mutazakijyamo kandi mwe mupinga umuriro Imana ufise irawuteguye ni ukuri Imana isi n'ijuru gerageza ngo mumvize ahantu
kuba umurimo ukora kandi ubona n'umurimo w'igipagani ukawutoza n'umwana ukivuka. Sodoma na Gomora ntabwo hahiye abagabo n'abagore, ntabwo hahiye abagabo gusa gushaka abandi bagore ngo abagore abashaka abagabo ngo abagore bo basigare. Sodoma na Gomora yashyanye n'urubyaro rwabo n'ibyo batunze, ya mazu yaba ibitungwa. Ariko Loti weho iravuga ngo vanamwo abana bawe n'abahungu bawe n'ibiki byawe. Niyo Imana abwiye ngo niva ahantu imwibira akabanga. Bantu b'Imana, ngira ngo na wa mugore, ngira ngo niba na wa mugore kose mana yanjye, cyangwa wa mugore babwiye Imana avuze ngo bazamurokore, wa wundi wahisha abatasi ntibabica. Nuko nta video yamukunda kubona y'ukuntu yabanyegeje ahantu hejuru akaborosaho imikubuzo n'ibyo byose. Baraza barabara kandi ariko bibinjira barababonye. Ayo manuko marayazi. Bantu b'Imana, Imana itabara umugore wanyanyegeje abantu bari baje ni nkuko yarabwiye Loti va aha hantu tujya tuhaturire. None Imana yakoze ibyo, ni gute ku munsi w'imperuka wowe tutazishyira mu muriro? Imana yakoze ibyo. Mpaye Paul umuntu urimo akora iby'Imana, ibyangwa n'Imana. Esha umaze kumenya ko umaze kumvira ijambo rikagucira urubanza rw'ikintu wakoze, icyatuma udasaba Imana imbabazi ikobare ni ikihe cyudaza umusaraba. Bantu b'Imana, niba Imana ivuze ngo n'abantu muri runo rushengero batarimo barankorera neza, warashaka ugasanga umukozi w'Imana ariko Imana ikagutunga agatoki igasanga ibyo uvuze warabikoze, icyatuma bashaka udasaba imbabazi ni iki? Harimo abantu bari mu bihano batazi ko bahanwe. Murahari abantu bari kwinjira mu ngorane, nakumbi ni igihano kivuye ku Mana ariko ntuzi ko Imana yaguhannye. Hari n'abantu bari guhura n'ingorane z'ubwoko runaka, nako Imana imuri abantu ntibayimenye. Kubera iki? Hejuru yo kwinangira tushaka kwenda ku cyaha ukora cyangwa wakoze. Imana yo kwinangira nayo irabishoboye. Imana yewe gawe, ntamurasoma muvuga ko Imana yivumbura. Ntamurasoma harya Imana yivumbura kuri Miriyamu na Aroni. Bavuze ngo Aroni ngo yashatse umunyetiyopiyakazi, bakamutwenga bakamuvuga. Mose ngira ngo nta nicyo byamutwaye, ariko Imana iri mu ijuru iyo irababara kurenza uko Mose yakababaye, irabamanukira. Ibira Mose guhamagara abantu batatu mudujye hano. Imana yabwiye ngo iki? Uyu Mose tuzavugana imbona nkubone, ariko mwebwe nzabazira mu nzozi mwe. Tasadu kuvuga umukozi wanjye. Niba abantu niba Miriyamu kandi urwo rugendo barimo uwo munsi rwarahagaze, bidodomye ngo Mose ngo si Imana izayigisha wenyine. Icyo kibabaza Imana. Imana bikura mu ijuru ije kubahana. Yataba Mose ngo basabire imbabazi, abantu barapfuye. Niba Miriyamu ngo Yesu kasasa kumibembe, aho rero ngo ni Imana ni ikigongo Imana mugiriye kuko ntiyapfuye ngo aveho. Imana mu ikigongo cyo kujya kumibembe kugira ngo muyitinye. Umukozi w'Imana ubihagazemo neza, iyo umuvuze nabi Imana iraguhana. Umukozi w'Imana Imana ishima, iyo umuvuze nabi Imana iraguhana. Imana hano Sodoma na Gomora kubw'ububi barafise. Ibyaha byose ngo nta cyaha Imana ikunda, ariko iki cyaha cy'umugabo n'umugore gushakana abantu b'Imana, Imana icyanga urunuka cyane cyatumye Imana haguruka irabaturira. Birabagire kuva amandiko hari arasomwa, ariko n'ubundi hakarimo abantu babigira. Niba umuntu ashakana n'uwo bahuje, n'umuntu akabenguka igitungwa, ongera ko muruza ukira kwere.
ariko bivuyemo kwihana imbabazi Imana ziguha. Imana ni imbabazi kwere, irazitanga bazisabye bivuye ku mutima, kubera ko bishaka kuzashya abantu b'Imana. Sodoma na Gomora ishya, ndababwiye uwo muriro ntaho wagiye, n'ubundi uracyaturindiriye. Imana tugiriye neza. Ariko kuba ukora umwuga mubi ukawutoza n'umwana birababaje. Umwuga Imana idashima nawe ubwawe ukawutoza n'umwana, ibyo bintu birababaje. Inshuti z'umusaraba, warishe wariyononye, wononye n'umwana. Aya maraso y'umwana zabazwa yawe wononye, zabazwa n'ay'umwana. Mureke turere abana gikristo. Inshuti z'umusaraba, tubatangurire harya abakiri batoya. Umwana umutoza ijambo ry'Imana akiri mutoya, apana kumutoza ibi video by'ubwicanyi, apana gutoza umwana ibisinema bidafite n'umugongo, apana gutoza umwana amatengetenge bakira abana. Turafise abana b'abasore n'abarozi, haramwe abana b'abakobwa n'abarozi, baje biva kuki kuri bya bintu basa n'abanyine bakora. Ugasanga za dayimoni zitandukira abana, umwana w'umukobwa akaroga atarashakwa, umwana w'umusore akaroga atarashaka, ugasanga n'umuntu umurozi. None rero ibaze rero nk'aba bantu batangiye uburozi bakiri imisore, none bageza nko mu myaka ishyitsemo, bageze hehe? Ari ba metere bya bigatanyi. Imana tubare kwe, ngendangije Imana yanjye. Ariko menye ngo Imana none Sodoma na Gomora, icyaha cyaje imbere cyane, cyatumye Imana iza kubarunguza cyane n'abagabo bashaka abandi. Imana tugire neza, kandi turabashyigikira. Basanga n'igihugu kibahaye liberite, igihugu kibahaye uburenganzira. Imana tubarire. Ese igihugu kizazana amahoro? Igihugu gihaye uruhusa abantu bashakana bahuje igitsina, baze mu gihugu kironka amahoro cyama mu marira. Imana tubarire rero. Mana yacu nyir'ijuru, Mana y'ubushobozi, ndagushimiye kuri amajambo uvugira ahantu Mana. Reka amajambo Mana agira ikimazi abantu bazayumva. Ndakwinjiza Mana abantu Mana bari Burundi Mana bajya bumviza amajambo uvuga Mana. Yenda haba n'abandi yenda bari mu bindi bihugu ntabona, nabo Mana yubezagira Mana. Uwiteka Mana nyir'ingabo, reka Mana umpe umugisha umunyu nkamera n'abavuza amajambo nazanye, ujye ubahezagira. Samizina Yesu Kristo umwami wacu, amen.